Bore da, blwyddyn pedwar, sut ydych chi? Good morning, year 4. Mrs Barry yn fan hyn. I'm speaking through this achos this is what I'll be doing on Monday morning. Dyma fyddai'n neud yn siarad yn glir gyda eich rhieni a chi. I'll be speaking to the parents and you through this. Felly, bore dydd Llun. Mi fydd y gatiau yma ar gau. These gates will be closed. There are no buses and therefore they will be shut off to keep you safe and keep us safe. Mi fydden nhw ar gau. Heblaw am y gat y pen yma, a from this one, which will be open for the children who will be attending and entering the school around the back of the matron. Mrs Evans will be standing at the gate. Bydd Mrs Evans yn aros wrth y gat yn fan hyn. Then, so, please, allwch chi barcio yn y maes parcio lle nad oes conau. We do not want you parking where there are cones. They have been placed there for a reason, for your self-distancing. When your time slot comes, pan mae'n amser i chi i ddod i'r ysgol am 9:15 tan hanner awr wedi 9, that's 9:15 until 9:30, I will ask blwyddyn pedwar to come out of their cars or to walk slowly, social distancing from the car park. Byddai'n gofyn i chi ddod trwy y gat yma at eich athrawon. Ac yn y pen draw, mi fydd Mrs Law, 4A, a Miss Davies, 4B, yn aros amdanoch chi. Ar y llawr, mae yna croesau. There are crosses on the floor that have been measured for social distancing. Bydd angen i chi gyd i sefyll ar un o'r croesau hynny. There will be a need for you to stand on a cross. Felly, mae hi'n 9:15, 4A os gwelwch yn dda, i fewn. No parent will be allowed to come further than the car park. This is for your safety and our safety. Ni fydd rhieni yn cael tôn trwy'r gatiau er mwyn cadw ni gyd yn ddiogel. I fydd plant 4A yn sefyll ar y croes sydd ar y llawr yn barod i ddyn. Unwaith mae nhw mewn lle, mi byddai'n gofyn i plant 4B os gwelwch yn dda i ddod. Gan gofio i gadw pellter oddi wrth eich gilydd. Maen nhw'n neud yn arbennig o dda, yn cerdded ac yn cadw digon o le hynthyg. Ar y pwynt yma, byddai'n gweud, Mrs Law, off â chi. At this point, I'll say, Mrs Law, off you go. And your children will walk into school for a fabulous day. And now Miss Davies can take her little crowd in. Diolch yn fawr. And that's it. And at the end of the day, ar ddiwedd y dydd, yr un fydd y broses. Bydd eich plant yn dod allan i gwrdd â chi o'r un mynedfa. Byddwch chi yn aros. You will wait in the car park, please, in your cars, or if you are walking, you will self-distance sensibly in the car park. Please help us to help you. Ac bydd eich plant yn cael eu tywys allan i chi. Diolch yn fawr, nawn ni weld chi wythnos nesaf. Ei plant o 4A, dyma ni wedi cyrraedd yr ysgol a rydw i yma gyda plentyn fel byddwch chi. So dyma Miss Davies fy mhlentyn i heddiw. So pan rydych chi wedi dod rownd y meithrin a dod mewn i'r ysgol, byddwn ni'n dod y ffordd yma rownd
i ein dosbarth. Cofiwch i aros 2 metr i ffwrdd o'n gilydd. Dyma ni'n stopio yn erbyn y drws. Cofiwch i cadw 2 metr i ffwrdd o'n gilydd. Nawr ein bod ni wedi cerdded heibio'r meithrin, dwi'n mynd i ddangos sut i gerdded at y dosbarth. Now that we've come past the nursery, I'm going to show you how to get to class 4B. Felly, mae gen i rhywun o fy nosbarth fan hyn, Mrs Drake. Mae hi'n mynd i fod yn blentyn i fi heddiw. Bore da, Mrs Drake. Bore da, Miss Davies. Felly, ni'n mynd i gadw 2 metr ar led i gyrraedd y dosbarth. We're going to keep 2 meters apart, and Mrs Drake is going to be my child today. She's a member of 4B. She's going to follow me to the class. Okay, ac yna stop. Felly fyddwch chi gyd yn sefyll mewn res, 2 fetr ar wahân unwaith eto. Okay, so we'll stop outside the class, 2 meters apart once again, and then Ar ôl cyrraedd ein dosbarth, byddwch chi'n resu lan, cofiwch 2 metr i ffwrdd o'n gilydd, mae hwnna yn bwysig iawn. Byddai'n mynd mewn yn gyntaf. So when we get to our classroom, okay, remember we're going to stop at the door, we're going to line up, remember to keep 2 meters apart, it's really, really important. So I'm going to be going in first, byddai'n mynd mewn yn gyntaf. Mae sanitizer fan hyn i olchi eich dwylo. The sanitizer here to clean your hands when you come in. Byddai'n symud mas o'r ffordd, I'll move out the way. I'r plentyn nesaf, let's try. Okay, a wedyn byddwch chi'n dod i'r eich bwrdd. You'll come to your table, your bag will go underneath, so you'll come to your chair, your bag will go underneath, a unrhyw cot sydd gyda chi fydd yn mynd ar cefn y gadair. Okay, any coat you have will go on the back. A wedyn byddai'n gofyn i chi i eistedd lawr, and I'll ask you to sit down. A pan mae'r sink ar gael, when the sink is free, byddai'n gofyn i Miss Davies, ewch chi golchi eich dwylo. So Miss Davies yn mynd mewn i'r ardal, dim ond hi, a golchi ei dwylo. Okay, so she'll go in there by herself to wash her hands before coming back for the next child. Helo blant, dwi wedi dod i'r ardal i ddangos i chi beth i'w wneud pan fyddwch chi'n dod yma i olchi eich dwylo. I'm coming to the area to show you what to do when you come to the area to wash your hands. Felly mae 4A yn mynd i ddefnyddio'r sink yma i olchi ei dwylo, ac mae 4B yn mynd i ddefnyddio'r sink yma i olchi ei dwylo. 4A use that sink, and 4B use that sink. Felly, yn gyntaf, byddwch chi'n troi tap ymlaen, gwlychu eich dwylo, turn the tap on, wet your hands, wedyn chi'n mynd i ddefnyddio'r sebon, a gwneud siŵr bod yn mynd bob gan drop o'ch dwylo. Rhwng y bysedd, okay, make sure the soap goes to every part of your hand. Okay, between the fingers, and then we sing Happy Birthday. Rydyn ni'n mynd i ganu penroedd hapus. So mae hwnna'n 20 eiliad. Ac yna, golchi'r sebon i ffwrdd, so make sure you wash your soap off completely. Dwylo yn iawn. Ac yna, troi tap i ffwrdd. Ac yn cerdded at y bin yn eich dosbarth. Bydd 4A yn mynd i'r bin yna, a 4B yn mynd draw i'r bin yna. Mae'n bwysig iawn eich bod chi yn tafu'r papur glas yn y bin cywir a beidio fel ei bod e ddim yn cael ei adael ar bwys y sinc. Fel ydych chi'n sylwi, mae'r ardal yn edrych dipyn bach yn wahanol ar hyn o bryd. Ond, peidiwch becso, mae tap ar y llawr i'n atgoffa ni i gadw 2 fetr ar wahân. Felly, os ys rhywun yn sefyll ble mae Miss Davies, yna rydw i'n gwybod i beidio mynd yn agosach
ble mae y linell yn dangos i fi. Hefyd, pan fyddwn ni yn mynd nôl mewn i'r dosbarth ar unrhyw amser, fel chi'n weld, mae yna orsaf tu allan bob dosbarth gyda diheintydd dwylo a bydd rhaid defnyddio hwnna eto cyn gallu mynd nôl mewn i'r dosbarth. Well, the area looks slightly different. We've placed tape on the floor so that they are 2 meters apart. So if I was stood right here, the next person would have to be stood by the next line where Mrs. Drake is too. Also, outside your classes, you have stations with sanitizer. So when you're walking back to your class, you'll have to sanitize your hands once again. Hello, Blant. Wrth i ni gerdded o gwmpas yr ysgol hefyd, mae gyda ni system un ffordd. As we're walking around the school, we have a one-way system. Felly pan rydych chi'n dod o ardal blwyddyn 3 a 4, mae'n bwysig eich bod chi'n cerdded draw ffordd hyn. Dydych chi ddim yn gallu mynd draw at blwyddyn 5. You won't be able to go over to year 5. You'll have to walk this way. Heibio'r llyfrgell. A fel gwelwch chi, mae yna boster sydd yn dweud system 1.